toko lasy toko vavy ny fandaharana debatsika debanao no manjoy ianao am'izao alikalina izao isorana sady ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Eto amboalohany dia maneho ny fiarahamory amin'ny fahalasany tompolahy Viva Gaston ny tenanay ary dia mionjika ampanajana amin'ny fahalasana aniny rahalahy iny. Raha ny tokony ho izy dia tokony ho teto aminay izy raha ny fandaharam-potoana izay natao miaraka amin'ireto kandida ho ben'ny tanàna ireto saingy tsy eto moa izy fahalasan'Andriamanitra ka dia maneho ny izay fiarahamory zay ary mampahery ny fianakaviana. Ny vahintsika dia kandida anakiroa tao anatiny ny fifidianana ny ho ben'ny tanàna farany teo iny. Tsy izy izany fa dia Andriamatoa Serge Vitaly, indépendant Serge Vitaly sy Andriamatoa Frérot ao anatiny prositeny. Miarahaba anareo. Miarahaba ny vahoakan'ny toliara Sakanavaka izay manaraka an'izao fandarana zao. Manaba anao namana Francis ary mamerina ny fiarahaory ho an'ny ray aman-dreny izay lasa korazana ary mankahery ny fianakaviana. Andriamatoa Frérot. Miarahaba ny vahoakan'ny toliara Sakanavaka izay manjoy an'izao fahitalavitra zao ary miarahaba koa ho anay eto amin'ny plateau. Mitondra teny fiaraha-miory koa ho an'ny fianakaviana manontolo amin'ny fahalasany ray aman-dreny Viva ben'ny tanàna Viva ary mitondra teny fiaraha-miory koa ho an'ny vahoakan'ny toliara satria ninona filaza kandida ben'ny tanàna zany dia ray aman-dreny ty tanàna ty ka tsy ho hainy tsy tondra teny fanomeza teny fampionona ho an'ny vahoakan'ny toliara Sakanavaka sy ny mpanaradia azy rehetra ary indrindra fa ny fianakaviany ka manasa antsika haharitra hatramin'ny farany an'izao fandaharana zao fa zava-dehibe no hovoaboasanay eto androany. Eka araka ny volazana zay moa zava-dehibe satria dia mbola mandidina foana ny fifidianana zay nataontsika tamin'ny farany teo ny iopana ny ty ady hevitra ty. Raha ny vaovao azonay dia ivoaka rapitso ny voka-pifidianana ho an'ny faritany Toliara. Avoaka ny seni ao amin'ny kianja ny tafo ny Toliara. Manao akory ny fahitana roan'izay amin'ny ankapobeny. Iny moa iarahantsika mahita fa 10 andro lasa zay nampisy ny fifidianana iny ary eto dia misaotra ny vahoakan'ny Toliara izay nanome fitokisana amiko fa efa nitsinjeko tamin'ny teny fisaorako hoe tsy nangarahara ary tsinjeko eto androany hoe tsy nangarahara iny fifidianana iny feno hosika iny fifidianana iny anananay pirofo zany zay antony iavianay etoa tsy hoe zahay tsy nivola bakany zay ka nanao zao hoe resy misy ny faharesea manenky ny faharesea fa kosa androany na ino avoakany seni hamaray na ino resultat naboaky ny SRMV amiko tsy misy ben'ny tanàna Toliara etoa satria hosoka voapirofo ary ny hita ny vahoaka manontolo i raha nisehoho tamintsika teto mahamenatsy. Ny raha mampalahelo dia nisy tompona andraikitsy ny seniny avy teto ray aman-dreny be hajaina fa tsy nasiany resaky ny mahakasika ny hoe ino ny raha niseho teto nefa maro ny pirofo anananay na ny amin'ny aina aman-jery na amin'ny tambazotra serasera nefa tsisy réaction nataony tompona andraikitsa voalohany seni eto Madagasikara. Ka eto dia tsinjiako eto fa tsy hanaiky an'izay valim-pifidianana aboaky ny seni zahay satria zahay manana zo kandida zahay zao manana zo ary lalàna napetsaky ny seni eny io hoe fa tsy zahay namoro lalàna io hoe zay mangala bato na zay manao bulletin précoché misy fepetra tokony ho raisina hatsa am'izao na fepetra raikitsy ny raisin'izao ary matoa manao sary ataontsika hoe jiky noho mareny amiko misy complicité na resaky fiaraha-tsokombakomba anatiny ao. Dia ina zany ny tontolony zay filazanao fitanisanao ny zavatra tsy nety zay ny resaka lalàna dia hoaiza dia atsaiza zay ny mba tiako fanontaniana. Dingana voalohany zao fiarahanay kandida telo mi rahalahy zao fa tsy eo moa ny ray aman-dreny fa fampiresaky zay talohan'io ary samby
ny aiky hoe feno hosika eny samby nitonja ny porofony ary mitovy aby ny porofony andesinay dingana voalohany zao fanambarana ny vahoaka ny Toliara zao hoe tsy resy zahay tsy hoe tsy manenky resy zahay fa kosa ny fitsipy-dalao tsy nanaraky ny tena izy manambara ny vahoaka ny Toliara zahay zao miaraka androany fa tsy manaiky an'io fifidianana izay niseho teto ary ny dingana faharoa tsy maintsy hanaraka an'izay procédure légale zahay hametsaka fitoriana any amin'ny tribunal administratif. Aha, nijika avao ro tsy mahita ty raha niseho tamintsika etoa. Atako angama tsy kisenjasenja ny candidat telo mirahalahy na mitovy feo na mitovy fomba fijery ho an'ny Toliara. Matoa samy milatsaky zahay aby io samy tia tanato io. Ka laha misy ty raha hita tsy mety mandeha amitsy izy manahaky raha niainatsika ta Toliara etoa, sarotsy aloha ny hanenky be fahatany. Fa ny manao bodongero koa tsy ataonay fa laha zahay koa lahy anandesa habodongero raha ho anaintenao avao fe tsy aboaky fa lafa zay koa ilà tsy mety hanabodongero avao koa zahay. Ka zay zany laha hamoaky an'izay seniha maray raha le fa aboaky nareo avao fa ty olo fa tsy resy lahatsy. Tsy zahay candidat mihitsy tsy resy lahatsy fa le vahoaky nifidy tsy resy lahatsy. Eny ara na le vahoaky zay lazaina hoe nisy toerana nanjesia numéro 4 ny tsy resy lahatsy. Zay mba naporofo an'izany. Ohatsy an'izany ta Betania-Tanambao, ta Mangabe. Ny résultat ny Mangabe ane tataky araky filaza azy ty nanamboaran-drozy azy tao. Fa lafa naterany vokatsy zao délégué bureau de vote no zanary no miaramila avao nanesy azy. Fa ty ahinay tsy tataky io vahoaky ro nanesy azy tamy préfecture any. Misintona ny saintsika zany zahay am'izay fotoan'izay hoe manino voka-pifidiananareo tataky io tsy manisy vahoaky nanotsona an'le résultat teny amy préfecture fa olombitsy no nanesy azy teny. Aminay zany mifaninjan-dalana amin'ny fiboahany bulletin ny paritaky manerana ny Toliara eo résultat nareo ka sarotsy hanenke azy. Ary le raha tena mampalahelo zao, laha maka ohatsy avao tsika miresaka examen ohatsy, misy fuite de sujet, henteotsika moa tiako na zay lafa misy. Fa ia tsy mahatseriky anao, nisy fuite bulletin eto zay kitso ifaharan'le fifidiana, mandaly eto président national CENI, zay ampanganay fa tsy kombakomba tanteraka. Ninino fa nazavany, tsy kombakomba amy candidat numéro 4 lay président CENI satria nananeho hevitsy mikasika an'le bulletin miparitaka tsy nataony. Ary zahay koa maheno fa nisy koa ny fampilazana tamile candidat numéro 4 fa zahay tsy nahazo an'izany amy fahatongavany teto. Zay raha zay zany fitanilanana tanteraky nataony président CENI. Sarotsy amy fotoa amy toe-javatra mafampana manahaky zao, bulletin miparitaky anana proof mandeha video aveto iha président CENI tsy asianao feo. Ka ty fandinian'ny président CENI anay candidat Toliara eto no vahoaky ny Toliara eo va olo tsy afaky mandiny javatra sa olo maneky be fahatany. Ka nahaboaky hamaray nahaboakinao androany, zahay fa manana ny porofonay tsy fanenkeanay tsy fahatombana ny fifidianana ta Toliara eto amy lafiny rehetra. Candidat efatsy, telo mitovy feo, raiky avao. Ary zahay koa mangataky laha mana porofo ny candidat larana fahefatsy aminay telo nisy enjika halabato, avoahy ho hitapoko hitapirenena fa zahay telo mahita ary manana porofo amy video sary fa ny candidat larana fahefatsy tsy kombakomba tamy CENI nampiasa ny bulletin tamin'ny anarany tenany manokana nanaovany précoce cose. Ka aminay zany tsy pahinay laha toa ka hamoaky voka-pifidianana mifanipaky amin'ny zavatra hitanay maso ny CENI hamaray ary tsy hieny zahay
zao firesakinana zay hitohy hatrany amin'ny fanaterana fitorinany amin'ny tribunal administratif eny ary hatrany amin'ny fiandrasana ny valiteny tribunal administratif ary fa volainany aloha etoa ninino ty raha volany amin'ny fifiliana toy vahoaky ny tompo safidy farany ka laha misy famoahana ratsy mahafapo koa baka amin'ny tribunaly any mialatsiny miala fontsy fa tsy maintsy havonjona vahoaky io ny tatsa zay raha boakinareo farany de avelao ny vahoaky no tompo teny farany fa tsy zay candidat sazy raha ny tendance avy amin'ny vokatra avy amin'ny CRMV dia mitariky anisa 2000 voix eo ny candidat ny laharana fahefatsy nareo mahita hoe misy problème firy marina ny tena voka-pifidiana anananareo raha ny PV ananareo hoe iza marina no mitariky ao anatiny ty fifidianana tsy anjaranay moa mamoaky vokatsy zahay mana PV ary matoa zahay mijoro androany tsy anjaranay namoaka vokatsy zao tsy mivola hoe anjaranareo fa selon ny PV nareo ao selon PV nay ao diso le hitanay me avoakazeo fa iany mahazo zany sarotso aminay tena zay fa avelao seny hitena zay hamaray so de tsy anjarany candidat mihitsiny miteniteny hoe iro lany tsy niteny hoe fa zahay magnata confrontation tsy niteny ho lany anao misy le candidat fa niteny hoe raha io vokatra teneny zao sy fa maresy rozy io diso misy aminareo de firy izy zany mahazo zany tiako izy amitarika mo tsy zareo mitariky zay azonay volana tsy rozy mitariky zahay mato magata fa mitahana PV atokony hanaika anzay laharana fahefatsy misy antony fa zahay zany mialatsiny miala fontsy fa ny candidat laharana fahefatsy moa sy ny pomba azy talohan'ny CRMV fa namoaky résultat io ary io ne tsy voanjoany le fomba fiady namana Francis ary hain'olo atoly ary etoa tamy députation vonahazo vokatsy vitsy Andriamantoa Tinoka Roberto tamizay fotoana na candidat azy toa de namoaky tao ampejiny izy anananay proof hoe poajoa dikan'io zany aminay mi-influencer les décisions ny CENI izy sy ny vokatra avoaky ny CENI milaza mialoha satria efa tsy kombakomba ny CENI de mamoaky zay vokatsy tiany ho volany rozy de iny avao koa vasa ro aboaky ny CENI zay ne mahazavadozan'zao raha zao manino moa zahay mana PV tsy sahy mamoaky zahay candidat iabiaby io mana PV zay ne hafahanay milaza hoe diso le mivoaboaka any io na izana tsy zay ny fanehoan-kevitsy azo ivery koa de zao hoe tao anatiny reny propagande reny de efa nanambara ombeny ny aminareo hoe tandremo misy ny halabato ny fanontania mipetraky eto de hoe voalohany hoe ireny fitenenana hoe tandremo fa mety hisy halabato reny hoe resaka fotsiny hitenenana hoe mampitanjona anareo zahay mba hijanona ny halabato raiky zay sa préparation psychologique araky voalazanao tao hoe influencenareo koa zany le olo hoe raha toa ka tsy lany zahay de fa manalabato aiza hoe zany mety ho famarinany zay fanontania zay io moa zany fangalara io misy partout laha vo miresaky fangalara atsika androany misy gny mpangalatsy misy gny tsatsy misy tsy tsatsy androany voalohany tamin'ny nanomboalohany hanomboan'ny campagne officielle tamizay convoquevany PCD zahay de tamizay reo nivola hoe zahay fa manana ekipa hoy rozy androany hanaraka an'ireo candidat amy resaky tsy fanarandalana fampiasa fitaovam-panjakana fiatsehany olo-mpanjakana anatiny pré-campagne na campagne de tamizay zao nivola tamy CENI hoe zahay hanampy anareo koa laha zay ro ilanareo nefa gny raha miseho de hoe zay proof andesinao amy CENI misy mpiasa-panjakana miara manao propagande amy candidat panjakana misy police communale azonay sary zany miatsiky pré-campagne fa ny signalean'ny CENI za anisedy zahay tamizay hoe famorianareo anay io formalité fa nareo tsy miappliquer lalàna aleo zahay anao ny lalàna anay faharoa militsy amizao resaka fifidiana atsika
marina tokoa fa nareo am'le anatin'ny clan candidat mpanjakana nefa voeziny zao hoe tsika tsy maintsy mangalatsy laha te anjesy fa misy ny olo mahay mangalatsy manahaky ajandy andakilasy anio misy ny mahay mangalatahaky tsatsy misy ny tsy mahay mangalatahaky androany ny fomba fangalaran'zao tsatsy ary ananana porofo ary anisan'ny reharehan'zao le raha lafa tsatsy hoe anovinareo zay ataonareo fa tsisy raha hahomby io na mitora ianareo na mitora ia misy an'izany aby mandeha fa zay tsy te hitabataba fa ny azonay porofo eto ary ny ambaranay ny vahoaka ny Toliara dia ny porofo anananay iza ro afaka mamoaka bulletin précoché numéroté tsy maintsy institution raiky dia ny mpikarakara mpifidiana dia ny CENI tsisy ambalikin'io na président fokotany tsy mamoaka an'io nareo président fokotany lazaitsika tsy neutre reo tsy manana bulletin précoché na ireo olo délégué mpanjakana anatin'ny bureau de vote reo tsy manana bulletin précoché fa kosa ny manana bulletin précoché afaka aparitaky dia tsy maintsy baka mifohy be avy aty amin'ny CENI iverenao kelikely le fanontaniana namana Francis hoe laha mampitaha nareo vokatsy androany iegny mitariky tsy azo atao le raha satria tokony foana reo vatonjozy reo dikan'izay Toliara eto tokony tsisy résultat na provisoire satria halatsy manomboky voalohany jusqu'à amin'ny farany tsy manana porofo zahay hoe nangalatsy ozy amin'ny 41 fokotany fa manana porofo zahay misy bulletin bureau de vote sasasasany nangalara ary misy ticket miparitaka any ticket io ne tsy amenaran'ny CENI fa amenaran'ny candidat numéro 4 fizara resaka PPN manana porofo aho fa mizara PPN tao amin'ny tranona candidat ny olo-mpanjakana raiky misahan'io direction régionale de la population andro fifidianana zany ve tsy coïncidence na complicité manino maro ane magasin de stockage à Toliara eto fa manino ao antranon'ny candidat numéro 4 11 décembre no anovanareo stockage na don avy any amin'ny ministère zany hoe zany io chaîne de complicité izay tsy azo ekena ary soha ny vahoaka zay matao frérot efa navohitsany candidat ben'ny tanàna zay matao Serge Vital miresaka hoe fa niteny zany zareo hoe na inoino ataonareo zahay fa tsy maintsy manjesy ka tiahinay koa tsotra na inoino koa hataonareo zahay tsy hanenky koa tsy hanenky raha one vali tsotra manao zay avao hoe tiahin-jozy ane namana Francis hainy Toliara taratasina jobojobo io vao mampireharehan-jozy ka tiahinay mi raha laheto zany vahoaka ro nifily anay ka hinao taratasy tia mampizesitanao ka tiahinay vahoaka io zany vahoaka ny maso mandidy eto amin'ny firenena tsy misy amboniny vahoaka zany lafa vahoaka io mitsanga amin'ny fahamarinany tsy misy maharesan'io ka nataony zay resaky zay tsy mahataitsy anay ary zahay ane misy dikany natonga ny vola mialoha hoe mitandrematsika vahoaka ny le halabato ataondreo zany tsy nafenina tsy navony fa nataondreo ampireharehana ary tsy ampatahorana olo ary amfatokisa fa hoe candidat mpanjakana rozy tamin'ny andro ny fahanginana mizara vary zao ne eraky ny tanàna anananay video hatsa amy camion mitaditsy azy ary asesy amoron-dala fa tsy hoe ahafenina anaty tanàna reo zany naharihadindreo mivahoaka ny Toliara fa tsy misy olo atahorandreo arozy ambony lalàna areo fatsa mpadikan-dalàna zay mahatonga anay mametsaka avao ny fitsarana hoe samy miara-monina eto tsika nahita ny zava-misy nareo mpiasan'ny fitsarana Toliara eto tsy hampetsaka anaty alany fa miaraky miaina aminay etoa atako angamba nahita avao koa nareo ty raha misy amy tanato eto ka laha zahay fa mitondra fitarainana aminareo sy fitoria aminareo any ka ho avy koa zany rozy hanao zao hoe diso de zay ro handesinareo atako kosa angamba fa tsy rariny zay ka tsy maintsy haverinay vahoaka le fahefana ary tsy maintsy hitaraina amy vahoaky zahay ny tsindry azo lena mahazo anay candidat ny fanontania apetrako ane eto mazava avao poloko ndraiky hoe nanino nareo tsy nangalaky fepetra
igny ho ny raha misy zay one le raha poloko ndraiky le fantania hoe fivolana avao hoe aha misy angalatsa bakeo tsy mangalaky fepetra sa avy de hoe fivolana koa hoe olo reto fangalatsy fa nanao préparation psychologique zay ny lako valy an'io andriamatoasery aha fepetra zahay nanjay matoa nahatsatsy matoa ny tsatsinay ampahabe maso ary tsy tsatsy anatin'ny bureau ny chef fokotany ro nahatsatsiranay ny secrétaire bureau de vote miaraka amin'ny président fokotany sy andian'olo manana bulletin précoché anaty poketsa zany hoe zan'olo reny ampidemarcheva an'le vahoaky dikan'izay zany fa mivily tsafiny nanzay fepetra zay matao nahatsatsy fepetra iny mo resinay akamaroan'olo complice délégué mpanjakana membre ny bureau de vote président fokotany tsy fanarahan-dalàna io nefa natalohan'ny fifidiana fanoloana an'ireny chef fokotany reny par désignation fa tsy fanarahan-dalàna reny fa tsy mivola zahay fa mihoatsy loatsy androany fepetra nanjamby hainay reo fangalabato nanjay fepetra zahay hoe ndao hiamby ndao tsika tsy hivola avao hoe lafa resy hoe nangalabato reo resy zahay nangalabato reo satria masaky miteny an'izay zahay misy porofo anananay zay raha resanay eto androany misy porofo aby fa tsy information niazonay présente am'le lieu zahay tam'izany fotoana présence physique raha volaniko eto zany présence physique na tao Betania na amin'ny resaka stockage de don na vivre favolombelo ny tenako niatsiky teo zany hoe nanjay fepetra zahay ary ny candidat ny lafa milatsaky manjay fepetra iaby fa matoa gn'olo raiky avao mitsatsy sur les 4 candidats de ny olo raiky no nangalatsy olo raiky ananana proof bulletin précoché am'ireny bulletin précoché ny hitanay reny tsy misy numéro 2 ao tsisy numéro 1 ao tsisy numéro 3 ao fa numéro 4 iaby misy numéro de série reny bulletin reny zay ny volaniko hoe na tiatsika na tsy tiatsika misy tompona anjaikitsy namparitaka an'ireny bulletin tsisy olo manana accès amin'ny resaka bulletin zany androany raha tsy ny tompona anjaikitsy donc azo lazaina eto hoe nanjay fepetra zahay matao nahatsatsy ary manana profo nata hoe reny ino moa ty flagrant délit tsatsy ampahabe maso tsy zahay avao tsy ny ekipanay fa ny vahoaka izay teo amin'ny bureau de vote ny Betania Tanambao alaiky ohatsy satria iny no anananay profo sady teo zahay sady nahita no nahatsatsy ary maro ny vahoaka afaka manamarina an'izany no ijoro vavolombelona am'izany andriamatoa frérot nalaza tato atiny hoe anay ny tanàna zay zavatra zay hoe tsy midika aminareo hoe ifanjozy ny tanàna ka na ino hataonareo mety tsy misy vokany amiko zay raha zay ve tsy midika hoe fa mety fariseanareo sahady ao anatiny ty fifidianana ny mahatonga anjozy mirehare moa mazava laha atao laboly ane le arbitre mihitsy na hinjozy seny zay atao hitsarany lalao hanjinja azy pitsokombakomba aminjozy raha ny sihitsy laha mirehareha androany fa azy ny tanàna no azy fa tsy lay vahoaky anay koa ny vahoaky anay zay tsy mampitovy azy laha azy ny tanàna azy ny seny zay takinay androany laha hamoaky vokatsy seny vonjomaiky hamaray avoay aloha ny fanadihadiana mahakasiky le bulletin navoakanareo i aminareo ao namoaka an'io ia ty candidat nanjamby an'io vita zay voaboa vokatsy vonjimaika zao zay tehinay aloha fa laha vokatsy vonjimaiky nefa ny olo ny boa le bulletin nampiasainy candidat numéro 4 io tsy aboaky atako angamba hotrany vokatsy vonjimaika tsy de misy ilaivanay azy aloha zay aboahy aloha le olo iza ny tomponantoka atao anatin'le bulletin niparitaka iza ny tomponantoka atao anatin'le bulletin tsy tao anatin'ny bureau de vote iza ny tomponantoka tao anatin'reny ticket sy le fizarana PPN tamin'ny direction de population tao amin'ny tsany behaja tokony isy lalàna atao henjana
mahakasiky zay olona tsy kombakomba tam'izany zahay matoa ny latsaky matoky fa manam-bahoaky ary zahay koa androany matoa mitambatsy matoky ny fahamarinanay ary fitiavanay ny toliara mahatonga anay mitambatsy androany zay mila mazava amitsika vahoaky ny toliara ia mivola vahoaky na ota ia salamita hivola amiko hoe atao hoe olo koa zany tsy manavahoaky fa nareo avao ro manavahoaky mazava ho azy anefa laha ina na vahoaky maro anisa le maro anisa mako eto na io vokatsy vandy aboakindrozy io ane manao calcul avao tsika nanaisy merasetsa avao fa tsy horesindreo amin'io vandy io en plus zay manapirofo koa halatsa samy manapirofo laha say ho aho ny kandida larana fahefatsy andao ampitahana ny PV de andao mamoaka pirofo koa izy a raha nisy halatsa nataonay a kandida ankoatsiny fa zahay de manana pirofo azo sapaitana ka zaho angamba mino fa tsy ho azon'le feondro zay ny fitsarana fa hitsara mahitsy ary matokony fitsarana zahay eto fitsarana tsy ho azony resakindrozy hoe anay ny tanàna zahay koa mitena ny fitsarana anay ny vahoaka re mpitsara ka tsara ao amy raniny sy ny hitsiny ny pirofo omenay anareo fa aza manzay baiky politika satria mahaleo tena nareo fa raha nareo tompo miroso amy baiky politika zahay tsy maintsy mimpoly amy vahoaka any ary tsy tomponantoky am'izay zavatra miseho atoliary eto fa avy aminareo le nanjangitsy an'le izy a ro tomponantoky zay tehinay resaka pirofo teo avao tsika io moa zany no ventesinareo bakany bakany ny ahy tegna hametraka avao hoe rehefa mametraka le pirofo moa ve tsy efa mazava zany fa hoe nareo zany ro fa manapirofo nareo no tokony hanjesy kanefa mbola misy antanatohatry raiky dia ny tribunaly administratif et titulaire ka laha ohatsy reo manao zao tsy pirofonareo toy zay mahavy le fantaniako hoe nareo toy zany hanao akory lafa manao zay tribunal administratif tsy mitombona azo raisina fa tsy mitombona ny fitorianareo hanao akory amizay nareo hanino nareo ya resahintsika eto moa resaka vahoaky ny fananam-bahoaky amy résultat zay naboaky ny SRMV raha atambatsy ny résultat ny azo ny candidat numéro 3 ny candidat numéro 2 ny candidat numéro 1 dia zahay no maro vahoaky mihoatsan'izao candidat telo miaiky hoe nisy fangalarabato candidat telo ro niaiky hoe tsy mangarahara candidat telo ro niaiky hoe manana pirofo anjarany tribunal administratif misaintsay an'izay zahay eto dia matoky ary mino fa mahare an'izao hafatsinay zao ny tribunal administratif ary manana fahenjena fa tsy andian'olo vitsivitsy ro hanimbanareo ny tanàny toliara toy tsy tompony reo samby tompony aby tsika iaby vahoaky ny toliara samby tompony toliara tsy ny mpanao politika avao ro tompony toliara ka aoka tsika amy tribunal administratif izay manampahaiza matao napetsaky eo mba hijery handanjalanja hoe vahoaky maro anisa no mitaky aminareo satria laha reo olo candidat mpanjakana izay hoe milaza azo tompo tanàna tsy ampy ny vahoaky ny raha ampitahana amin'ny vahoaky nay telo tsy ampy zahay no maro anisa ka tsy tompony tanàna reo zany hoe te hivola zany Andriamato Serge hoe tao anatinareo telo atoa io tokony premier raiky aminareo de deuxième raiky aminareo de troisième ny candidat mpanjakana zay nangalatsy ane io disqualifiable misy lalàna io ery ambarako eto hoe tsy zahay ro namono ny lalàna io fa seny lalàna ny foron'ny seny ane amy firesaka fifidiana ro volanina eto hoe tsy nanaraka ny lalàna anareo toy candidat raiky toy e fa tsy lalàna ny foroninay ny resaka halabato hoe raha fa mangalabato de zao ny sanction fa lalàna naboaky ny seny manino seny tsy manisy resaky mahakasika ny izay tsy fanarahan-dalàna nataony candidat anankiray zay ary iny teneniko hoe misy pirofo tsy misy pirofo mihoatsy ny iny resaka précoché amiko dia complicité
matoa tsy sisy réaction hatsamitsika amin'ny teny zao à la veille ny proclamation provisoire. Ny eto Toliara no resahana fa matetika koa misy fanjaisany avao koa ny raha misy eto Madagasikara. Hita omaly tao anatin'ny sitiny CENI misy vokatra ny ohatrany fanao tsao avao tao anatin'iny vaovaovo mafana moa iny mandalo eto nareo anontaniako ny hevitsy mahakasika an'iny nanao akory ny fahitanareo niny raha niboaky naboaky ny CENI tao Nakaly iny zany hoe raha ny tena mifandehany de hoe nisy ny piraté ny sitiny CENI ka namoaky Vonjimaika any Andriamatoa Todro Ravalomanana ho voalohany. Raha hafa kosa ny vokatsy naseho ampahabemaso ny maraina iny. Manao akory ny fahitanareo? Zao aloha alohan'ny hamalian'izay himpolia kelikely avao taitsika Toliara eto. Ndaonao da. Mahatonga ane miapanga ny CENI ane androany Toliara eto. CENI ane vakitsano. Vakitsano CENI satria tientany hitany amin'ny candidat numéro 4. Tsino zay fa bulletin. Bulletin nao va CENI ampiasany behaja amitsizy zay tsy ananany fahefana. Lafa atao candidat tsy manana fahefana hangalatsy bulletin ao amin'ny CENI hampiasainy amin'ny anarany tena manokana. Tranonao vinakindro behaja namoahan'iny. Tsy asianao resaky zany androany. Ia président national CENI avy etoa. De tsy kombakomba zany. De hamoaky vokatsy Vonjimaika hamaray. Fandinihanareo anay zany tsy candidat sady tsy manao vahoaky. Ka haneky be fahatany. Zay aloha raha apetsako raiky amin'ny CENI Toliara. Aminay lafa tsy tompon'antoko iha tsy kombakomba miaraka behaja iha satria précoce io amin'ny numéro 4 asehoanay candidat nifaninana taminy fa manenjika ny behaja iha CENI fa nangalatsy an'ilay bulletin izy. Zay aloha tokony sary hita nanjasanay raha zay. Ka hamaray nareo miazakazaka anao vokatsy Vonjimaika ho hitatsika eo fa zay fa volaninay androany miaraka amin'ny porofo nasehonay tamin'ny aloha. Taka tsy avoaky nareo zay de sarotsy aminay ny hanaiky ny vokatsy Vonjimaika mikasika ny Taninarivo. Mikasika n'le zavatra miseho Taninarivo mazava be ane le sary. Lay président national CENI mihitsy nandalo Toliara eto zao naha misy eto. Donc système nampiasainy CENI toy zany nasionaly mihitsy le tsy kombakomba toy nampiasany koa raha eny amin'ny kapitaly ao. Fa ny raha tsy niambindrozy zany le vahoaky mihitsy fa leo. Vahoaka ane mikirakira solosaina zao ao. Ka amiko zany tsotra nisy vahoaka tsara sitsapo tao anatiny tao namoaka an'ilay zavatra. Zay fomba namoahana an'io ro tsy haiko. Satria marary koa ty fony mahita lay fahamarinana eo ambany masony raha hafa ro aboaka ofisialy de nitsirihana tao zay fa azahoako azy nisy vahoaka tao mahatsapa ny raha tsy mety atao CENI piasan-drozo ao avao fe vahoaky azadiny fa piasan'ny CENI mbola vahoaky de iny no namoaka azy taty amin'ny candidat Todro de namoaka azy iny moa fahadisoan'ilay vahoaky tsy hitako fahadisoany olo mamoaky raha marina koa fa ro disoanao. Nareo CENI namoaky vokatsy adiso ro tokony enjeny lalàna. Raha toa ka voapirofo fa ny araiky nivoaky faharoa tena izy. Aminay zany manamafy zany fa tsy kombakomba foana io CENI io. Ary io fitaovana ampiasainy candidat-panjakana ta Madagasikara eto. Manontania tsika tamatavy toujours CENI. Manontania tsika iabiaby io CENI ao avao. Ka CENI ty zany fa tsy indépendant tokony hovafa nalava azy io. Tokony hovaina zao aloha anatin'ny mandiniko hoe hovaina le fanalavana ny CENI fa tsy indépendant io. Andriamatoa Serge ny fahitanao ny toe-javanisy tamin'ny Mali. Tsy misy raha tsy misy antony. Kila raha misy antony aby. Amiko manokana heviko manokana toy zao tsy manao an'izao hoe nitombona le piratage na tsy nitombona le piratage. Manino nisy cas de fraude tamintsika Toliara teto no manerana Madagasikara tsy namoaky fanehoan-kevitsy ny président ny CENI fa nomaly avy hatrany de hoe piratage. Ny raha so haitsika fa institution bevata manahaka ny CENI io manana protection de cybersécurité internationale. Zany hoe matanjaka zany
norme internationale manahaky eo ny gnany CNIO raha tsy diso zay les systèmes de ISO 27001 donc 27001 zay le système de protection en cybersécurité matanjaky zany protection zany manino androany voapiraté manino tamy députation tsy voapiraté manino tamy présidentielle tsy voapiraté fa manino androany voapiraté ary amy Antananarivo avao fa manino tsy nipiraten'le olo le commune sasany na district sasany fa ny cibleny Antananarivo zany hoe amiko manokana tsy resaka piratage io fa ny olo miasa ao ro nanome an'io information io hoe io zany tena information tena io information misy aminay ato io information anananay amiko zay le information bakao ro niboaky raha tianao fanadihadina moa ny seny hoe iza am'ireny mpiasa reto anjaranjozy zay fa raha fa hanao fanadihadina manova fanadihadina amin'le anomalie aby misy teto Madagasikara fa aza ataona katanareo cas particulier Antananarivo fa i fa hitatsika io i volan'izay hoe mety misy olo miasa ao tsy mahazaka an'le injustice de mamoaka information olombelo ane miasa amy seny fa tsy robot fa tsy machine technicien informaticien de haut niveau iaby reo ary maro reo anatin'io direction de sécurité informatique ao amy DSI misy olo amanjatony miasa ao ka fomba manao akory androany ho voapiraté ny logiciel ny seny amy fifidiana amy maire toy ary Antananarivo izay mariky eto hoe raha vo misy ane nkoronta na ny fanonganam-panjakana hitatsika nandalo teto amy firenena zay miainga baka Antananarivo ao iaby donc io Antananarivo anaovan'izao traitement de faveur exceptionnel anovinareo an'izay aby eran'ny Madagasikara manontolo arovinareo zony mpifidy arovinareo zony candidat milamina tanà toy fa tsy andian'olo vitsy ho aho ro arahinareo safa tsy hampanjoso no hampikoronta ny tanà toy nzay atao Serge somary janona aminao avao koa mahakasika anao manokana tao anatin'ny fifidianana teto iny raha ny vokatra io volantsika teo hoe mbola provisoire dia lavitra anao raha ampitahaina am'ireo mpifaninana aminao eo tanatin'izay no ohatrany mampamaitsa fanontania avao hoe taia iaby ny EST taia ny reo olo nanohananao taia ny ireo olo izay tao akaikinao tadidiko tsara raha toy ny anketraka aho dia nilaza mihitsy aho hoe rehefa vato namianareo ny candidat anankiray dia amianareo ahy izay consigne sy izay tohana azonao tao niatsehinao niny fifidianana iny ohatra ny hita lavitra be ny résultat inona re tompoko no lesika tanatin'iny résultat voarainao ny lesiko misy amintsika olombelo laha vo misy fifaninana na ara-panatanjahantena zay na amy resaka fifidiana tsy maintsy misy lesoky ary tsy misy raha tonga lafatsy ny azoko amba reto mahakasika an'ireny résultat ananako reny vote fidèle olo ny safidy ahy reny tsy nitereko reny ary tsy nomeko vola raiky zay faharoa fatako fa ireo olo volanitsika tompo tanà reo nanana paikady am'izay fokotany hainy zao fa nananovako raha maro nanovan'izao ny fisaraty zao fa androany aho ivolanako hoe ny raha tsy ananako porofo tsy ho resahiko eto fa ny raha nananako porofo no nresahanay tsy kivy aho na de reny résultat ny azoko satria nanao amy fo amy fitiavako any Tuliara ary tsy mireflete any imazoko reny satria ny conscience ko tranquille amy raha nivitako tamy tanatsika eto asakasaky ny sasany tsy teo tonga saina mbo voavidy vola voavidy ticket voaverivery fa zaho manokana amiko tsy échec on ne perd jamais soit on gagne soit on apprend donc tsy ataoko mahakivy reny na de reny ny résultat reny raha miseho androany soany vahoaka angamba fa anatin'le tsy mangarahara
izay hitatsika izay tsikarantsika anatin'ny fifidianana io mety misy impact amin'ireny résultat reny fa tsy hanana-porofo aho tsy hilitsy am'izay loatra fa ny le resaka olo nanohanao nefa mety tsy say nanohanao io moa gny fanohana toliary atao spécialité olo aby lafa mahitanao manohananao i fa politique anaran'io choix-n'le olo lafa avy am bureau de vote ao tsy afaka teretsika ho any Andriamatoa Frérot iny ny vokatsy zany io moa mbola misy tanjona zay tiana voatsatrarina par rapport amin'ny raha misy ny fanontania mipetraka avao hoe iny zany le vita Andriamatoa Frérot ve mbola hanohy politique atoliary reto sa vao maika hampanohy ny hetsiponao zao zava-misy am'izao fotoana zao alohany hamaleko an'iny aloha nanaitsy avao le fanontaniana tamy raha laisera zatao iny tsy atako angamo tsy azo anjefesana anay fifidiana tam'izay mitoraka toy satria hitatsika le tsy fahatombanana misy zaho raha tsy resy lahatsy raha io vatony précoce najoboajobo tatolyary etoa mino tsy manana 2000 voix numéro 4 satria miboaka avao ny le feo maro be le précoce nalefa dikan'izay zany haihaitsika avao ty raha natsehin-jozy tamy députation lasa teo azo anjefesan-jozy ane zany zany behaja zany ane troisième liste latsy diso tanatin'ny listen'ny solombafamoako farany teo hitatsika na vatony azony tamangabe tao de majereo ny résultat ny mangabe tamitoy lafa nisy an'le halabato tonga de tataky satria nisy tsy fahatomanana le fiarovanay tao ka androany zao loha mahita analyseko personnel tsy azo anjefesana anay candidat io vato azonay androany io fa vato feno hosoka feno halatsa possible ane olo hifidy any mera serge tsatsy le hosoka sy le halatsy tsy mera serge koa no mipoitsy eo fa zavatsy hafa taia koa résultat hahita 12000 voix zany fanjakana zany atoliary eto lainga zany tsisy misy eo mafy mihoatra zany tinoka zany tamy députation fa nasia bureau de vote valo tsy hita maso mo tsy nahita na 10000 voix zany tinoka zany tsy tinoka resa eto manjefy satria forsan'ny mpitondra mbola tsy ampy enimbolana mbola azo refesiny fa tatia fara izy nanao paikadikalatsa nanao mikimaky abiaby nahita 12000 voix tampotampoky teo ka zaho aloha androany atako angamba vaako toliary aza mbola manjefy anay candidat tsy mivokatsy atoy laha ny fangatahanay tokony disqualifié to io numéro 4 reo tokony tsy anatin'ny mpifaninana tokony tsy anatiny lahalalana zany tena hihatsa eto amitsika satria ny fampiasana an'le bulletin précoce aloha de fa zavatoza zany amin'ny resaky élection zahay reto nefa tsisy nampiasany zany ary zay mangataka amin'ny candidat numéro 4 sy ny pomba azy raha misy porofo any na die ray aminay reto enina zao misy ny manao zay raha mana-porofo ny candidat numéro 4 na de ray amiko enjika na halabato disqualifié vinareo koa zao fa izy aloha de fa disqualifié raha ny zavatsa costa hita tiako volany zany na manana francis tsisy olo azo refesina aloha zao mba to zay mangataka ny fanafoanana retsaretsa zao hitanay hoe tsy izy zao fifidianana zao ary tsy mahazo mirehareha le milaza nahazo 12000 voix zay satria zahay tena mirehareha hoe tinoka roberto ny soho mafy amy tanàna ty eto nandany miliara tsy nahita na 10000 voix nefa efa nisy bureau de vote valo ny tsy hita ka vao maika ave androany le olona troisième liste atao to de meta 12000 voix lainga zany aminay ka zahay zany mametsaka foana hoe mijoroa ny seni eto atoliara sahia ny seni milaza ny zavatsa marina hoe ianina namaky ny tranonay nangalatsa bulletin nampiasainy tamin'ny anarany tenany lafa tsy nitsatsinareo seni le raha tsatsinay candidat io ny video voizinay io hoe candidat larana faefatsa nanao précoce bulletin iny avy any antsanonareo seni ka iny tsy mampivolanareo androany hatrany président national seni tsy mivola fa ny tenareo anay zany homoa azafady zay manavahoaky ka na tianareo na tsy tianareo lafa zay tsy afapotsy metsy miverina ny vahoaky any
tsy maintsy miverina ny vahoaka ny fidy anay zahay zahay kandida mitambatra ary eto zahay a mbola anatin'le fahasahiranana moa ny tamin'ny fahalasalarana faharoa fa ny ekipany rehetra vonona zahay hikaondoha hanjinjan'zay hevitra hanehoanay hevitra miaraka manoloana an'le tsinjy azo lena mahazo anay telo mirahalay zao eka mandeha dia mandeha ny fotoana ary amena 2 minitra iavy nareo ny amehezanareo ny ity fandaharana ataotsika an'izao ny teninao ny vahoaka ny Toliara. Ny teniko ny vahoaka ny Toliara dia mbo mamerana fisaorana ary eto dia ampitana aminareo ny hafatsy hoe ny hitsakitsahin'olo ny safiditsika nataon'olo tsinotsino ny safiditsika ary na de efa nitaraina atsika mbo tsy misy miheno eto zahay dia manome toky anareo fa tsy maintsy hiaro ny safidinareo tsy maintsy hiaro ny zonareo fa tsy angatsika ho hitsakitsahin'olo vitsy andian'olo vitsy ny safidy tsy angatsika ho tsakitsahin'olo andian'olo vitsy ny fampandrosoana ny tanàna ambarako eto ndraiky hoe tsy misy zany kandida mpanjakana zany fanjakana dia vahoaky nareo vahoaky ro fanjakana nareo ro mametsaka an'le olo ao nareo ro mangalaka azy lafa tsy vidinareo tsy misy olo miseho hoe tompo tanà la misy mikorakoraky any hoe zahay tompo tanà toy zahay manday tanà toy samby tompony aby tsika iaby manomboka aminareo vahoaka amin'ny fokotany any ka eto aho manaisa ny seni hoe arahonareo ny fitsipy-dalao napetsakinareo ampiharonareo ny lalàna an'izay nandika lalàna nareo izay nangitsakitsaky ny lalàna nareo ampiharo amin'ny lalàna ka sy afatahora ho aho satria nareo responsable ny seni io ne mety misy tsy baka amin'ny tanà eto tsy resaka fanavakavaha resako zao fa mety misy olo mandalo nareo nefa zahay miaina amin'ny tanà to etoa andian'olo vitsy mampiovan'izao voka-pifidiana zao amin'ny resaka fanampara-pahefa ka eto zahay dia manaitsa anareo ary miangavy anareo hanjay fepetra mitody koa any amin'ny tribunal administratif izay olo ataontsika hoe manampahaiza manana anjaiky tsy bevata hanome mandaly limitao an'izay be ny tanàna hitonjao hitatsika iaby nareo zao olo fa manana teknôlôjia manaraka teknôlôjia mahita an'ireny réseaux sociaux jery télé na télé lokaly na vaovao lokaly na vaovao nasionaly hitanareo reny pirofo reny ka manao asan'ny mpanao politika nareo fa mipetsaha amin'ny mahampitsara anareo mahaolobe anareo aly mahaolokenjy anareo hoe nahita koa nareo ny tsy fanarahan-dalàna nahita nareo ny hosiky ampiharo nareo amin'ireny olo reny lalàna nareo olo pitsara ary hitsara ho pitsara manjam-pahafatinareo ka miangavy zahay amin'ny fahenjainareo amin'ny tribunal administratif mba hanao ny asa ary hanenjika an'izay tokony henjena misaosa ny vahoaka ny Toliara koa nanaraka an'izao fandaharana zao ary misaosa nyreo rahalahy izay miray hina sy mitovy fomba fijery am'izao fandehanjara zao misaosa anao koa namana Francis izay nanasa anay ary tafatafa anaraka aminay eto tena farany zay batoa frérot teniko farana aloha dia matoky ny fitsarana ninonino fivolana eto matoky anareo fitsarana zahay fa tsy handahirany baiky politika ray zay manentana koa zay laha manentana ho antsika rahalahy ray aman-jeny anabavy amin'ny fitanjona filaminana io ao ampy zay tsy hampiasainy mpitondra avao tsika hatao hery famoretanay mivola raha marina toa mino sy matoky zay fa maro aminareo reo koa mba nisafidy anay mitsanga eto zao ny fil numéro 3 ny fil numéro 1 ny fil numéro 2 safidinareo ialianay henan'izao tsy no hamaray pakamaray koa nareo azo baiko sambory ano aha mba sahia manda azy mampanambotra anay iny koa samboro aloha fa zahay refa mitsanga ane tsy misy raha atahoranay zao zay mpana politiky koa lafa sambory malaza tsa misy olo hiala eto zao zay tsa manahaka azy sarimbavy lomalomay zay lafa mijoro amy fahamarinana tsy mimpoly
ary tsy matahotsy anizaniza fa manentana avao lay zahay ho anareo mpitandro filaminana mba tsy ataon'olo hery famoretana mba ho tanjoka ary mivozona marina nareo hiaro anay vahoaky amy fahamarina misy anay zao mipetsaha nareo mpilasy misy anay kandida zao nandany anay fotoa raha toy nandany anay harena nandany anay heritsaina nandany any vahoaka ny toliara fotoa koa ny safidy ka i androany havalibalikin'olo raiky olo raiky avao zany hanandala antsika amy tanà toy eto ka miray sahina tsika zao ady ataonay zao ho antsika iabiaby tsa ho anay avao zao safidy zao nareo mpitandro filaminana koa mba nifily safidy nareo koa ne naodikodin'olo mino fa nareo koa miara malahelo aminay koa zahay koa eto mivolatsika manao menamenasy sanandro lafa misy lomitolona eo zahay tsy himpoly le mivola zahay le aboao mahity avao resultat fa zahay tsy himpoly satria zahay hampipoly raha toy amy vahoakany hasehonay any toliara hoe vahoakinay zahay tsy nilany zao hasehonay fa tsy tia indrozy taratasy précosena jobojobo tia zao manao mana vahoaky zay zahay basy aty fikavana tsy himpoly lafa tsy afapo fa himpoly amy vahoakany zay mahatonga anay manentana antsika mpitandro filaminana sahady satria fa hainay ty raha hisy lafa zahay hijoro amy fahamarinana ho avy koa nareo hirahindrozy hanambotsy anay mino afa amizay mitoraky toy samby anaky tanà toy tsika nareo koa miaramonina aminay fiarahamonina any mahait raha iainatsika samby mijaly aby tsika io samby ahodikodikin'olo safiditsika ka eto ampamarana anao dia manao mahavelo bevata ho anay kandida telo my raha lahy mitambatsa zay lasanodimanjo moa ny ray aminay imboanay alahelo miaraky amy fianakavina manontolo sy ny ekipany ary eto koa zay mbo manentana ny ekipany tsy hafahafa fa zahay niaraky amin'ny ray aman-dreny viva zany mifanjay any telefony tsy tampaka manoloana ny tsinjy azolena nahazo anay fa indrisy anefa tsatsany tsy fahasalamana izy a ino zavasanandro azy ka akasitsaitsika fa lahats'Andriamanitra zay de mankasitraky vaoaka ny toliara tsy akanavaky zay nifily ny dododody nifily anay telo my raha lahy ankitsipo tsy nisy vidimbola tsy nisy fiviliana tsy nisy vary zinara zay abiaby io samy tsy nizara vary sady tsy nizara jala tsy nampitopaky diserte fa zahay telo my raha lahy fitiava aloha nandesinay tamy vahoaky ka nivalianareo fitiava ankasitsahanay zay ary makasitraky koa namana Fransisy zay nitariky an'le famelabelaran-kevitra teto amy tele teto a ka manao mahavelo bevata nahoda lonoky mba ho raha mifanaraky amin'ny eritseritsika tsika vahoaka no hiseho hamaray sy hiseho any amy tribunaly administratif ka mamerimberina fatokisana ny fitsarana zahay tompoko ary manentana ny mpitandro filaminana mba ho tanjoka ary nyvozona arovonareo zahay lafa mitsanga arovonareo fa kasambonareo fa arakaraky anamboranareo anay ro mampirehitsafo zay azafady saotra tompolay mangatsizaky tompova eka nareo mirahalahy ro isaora naneky ho vahiny ny plateau ny ty débat-tsika débat anjozo toy ny ahy dia mbola mamerina koa ny fisaoranatsika tany atokantrano nanaraka hatramy farany ty fandaharana mamby anao ty veloma tompokolahy veloma tompokivavy